kulumak lishabil esilli qaqua Jesucristo hoits ibaom San Mateo. Tojuanak kijelok lishna liralalep laj Zebedeo chishqatli Jesús. Roshbenep lishchum utkishkwiqebre pres amankil hun usilal chiru. Utli Jesús kishchere. Aru takwaj. Kichapok li ish utkishche. Kela akwate naqshqabichalep linkyum ain tekohlaq salani mahkwal kwankilal. Hun salanim ut hun salatse. Aban li Jesús kishche. Inkani kenaw aru yokesh chis amankil. Matruk teruk salisek tinkuk lain. Toruk. Utli Jesús kishchere. Yarnak teruk salisek. Aban lik ohlak sa linim malak sa ninse mukolain te jal kwe kebal. Aambang rebli ak kubku ki chakshpan ninchukwa. Nakkerabe inni la chik ke porok sa shbenep li kwi blitzenebrib. Tojuanak li Jesús kishbokeb utkishche. Nekenam nakebla kolominel rebli tenamit. Nekenum tak sa shbenep utlish nin kalep rupin nekeshrab tesiep rikin lish kwankilep. Abanan mokoho kanakta sa ejang klaesh. Ani naraj naknimax kwankil sa ejang. Anak lak angel cheru. Utlinaraj kwank choksh benil sa ejang. Anak lemos. Kamarak lik aholbech mukos chalkta chik angela akru. Rebank angelak utresh kebal lish juam resh kolbalep rish chishunilep. Ratin likakwa. Intanyo kapakwa.